Ćao, ja sam Milica i u Katalistu radim kao menadžerka digitalne transparentnosti neprofitnih organizacija. Mi u Katalistu verujemo da je transparentnost jedna od ključnih stvari koje su važne za svaku organizaciju i zato je jako važno da držite transparentnost i na taj način motivišete i mobilišete organizacije i svoje podržavaoce oko vaše misije. Platformu Neprofitne RS je 2020. lansirao Katalist, a ona je potpuno besplatna za korišćenje i predstavlja način za samoregulaciju sektora. Kroz naredne korake ću vam prikazati kako da registrujete svoju organizaciju i objavite svoje podatke i pokažete svetu koliko ste vi transparentna organizacija. Da biste objavili koliko ste transparentni, treba da posetite sajt neprofitne.rs. Tu ćete imati mogućnost da izaberete da li ste donator, gde postoje informacije koje su potrebne donatorima, ili organizacija. Kada izaberete da ste organizacija, imat ćete mogućnost da pročitate uputstvo kako se platforma koristi. Tu postoje dve opcije. Da preuzmete svoj profil ili da pretražite bazu podataka. Ukoliko izaberete da pretražite bazu podataka, dobit ćete listu svih organizacija koje postoje u bazi. Vidjet ćete da neke od njih imaju već bedževe, a neke tek mogu da ga dobiju. Na osnovu različitih kriterijuma možete pretražiti neke organizacije i pogledati šta sve one imaju od informacija. Na primer, ukoliko izaberete Catalyst Balkans, vidjet ćete da Catalyst ima plavi bedž, odnosno najveći stepen transparentnosti. Kada izaberete organizaciju koju želite da pogledate, kao što je na primjer Catalyst Balkans, vidjet ćete da mi imamo plavi bedž transparentnosti. Tu možete videti i ostale osnovne podatke o našoj organizaciji, kao na primjer kada je osnovana, koja je forma registracije, čime se bavimo, gde delujemo, ali i ko su ljudi koji su osnovali Katalist ili koji su članovi upravnog odbora. Osim toga, vidjet ćete kojim se programima bavimo i možete da vidite finansije za prethodne godine, gde su podaci vizualizovani i možete da vidite glavne izvore prihoda i rashoda jedne organizacije. Ukoliko želite da vaša organizacija obezbedite bedž, treba da odete na opciju Preuzmi profil. Tu ćete imati priliku da unesete svoju e-mail adresu i na tu adresu, koja treba da bude ista kao ona zvanična u APR-u, će vam stići podaci o tome kako možete da se ulogujete. Kada vam zaposleni u Katalistu pošalju e-mail sa vašim verifikacionim podacima, možete da se ulogujete i nastavite sa popunjavanjem profila. U ovom koraku dobit ćete bedž da ste verifikovali svoj profil i da ste vi zvanično vlasnik tog profila. Ukoliko želite da osvajate sledeće korake i sledeće bedževe, potrebno je prvo da popunite osnovne podatke od vaše organizacije. Tu su informacije kao što je matični broj vaše organizacije, godina osnivanja, logo, šifra delatnosti, kao i kontakt podaci, društvene mreže, oblast delovanja, misija i upravljačka struktura vaše organizacije. Kada ovo popunite, najverovatnije ćete dobiti prvi korak transparentnosti, što zavisi od stepena popunjenosti vašeg profila, i dobit ćete informaciju o tome da ste dobili prvi bedž transparentnosti. Ukoliko nastavite popunjavanje, otvorit će vam se drugi korak, odnosno mesto gde možete popuniti informacije o programima. Tu možete da navedete 5 najvažnijih rezultata vaše organizacije, da priložite preporuke donatora ili korisnika, priložite neke nezavisne evaluacije i vaše programske izveštaje, što će vam doneti ekstra bodove. Ovde možete opisati čime se bavi vaša organizacija, kao i uneti godišnji budžet ili lokaciju sprovođenja programa da biste objasnili gde i šta vi tačno radite. Ovde možete objasniti i koji su glavni rezultati vašeg programa, odnosno generalno vašeg delovanja i zašto je važno da vi postojite. Možete uneti do 3 programa. Treći korak i korak koji donosi najviše bodova jeste finansijsko poslovanje. Ovde možete da unesete za sve prethodne godine koliko ste imali donacija pojedinaca, organizacija ili od drugih donatora, kao i koliko je sredstva prošlo kroz vašu organizaciju. Osim toga, mnogo više bodova donosit će rashodi vaše organizacije, a to jeste koliko imate zaposlenih, koji su rashodi za njihove plate, najam kancelarijskog prostora, komunalne troškove, ali i programske aktivnosti, odnosno koliko novca trošite za ono zbog čega postojite.
Na kraju će vam se automatski sabrati ukupni prihodi i rashodi, a zaposleni u Katalistu će verifikovati te podatke i uporediti ih sa onima iz APR. Nakon što zaposleni u Katalistu verifikuju vaše podatke, dobit ćete e-mail sa informacijama koji ste badge dobili. To će zavisiti od količine podataka koje ste uneli u vaš profil. Ukoliko ste dobili plavi badge, dobili ste najveći nivo transparentnosti. Ukoliko ste dobili neki drugi, možete nastaviti sa popunjavanjem svog profila. U svakom slučaju moći ćete da generišete svoj badge i pohvalite se na vašem sajtu sličicom badge-a koje ste dobili i na taj način objaviti da ste vi transparentna organizacija. Da sumiramo. Koraci za registrovanje profila na neprofitne RS su veoma jednostavni. Prvenstveno je potrebno da verifikujete svoj nalog, a nakon što dobijete e-mail možete nastaviti sa popunjavanjem korak po korak do željenog badge-a. Kada se svi ti podaci verifikuju, dobit ćete informaciju o tome koji ste badge zaslužili i onda ga možete objaviti na svom web sajtu. Transparentnost je veoma važna za neprofitne organizacije i za građenje poverenja između zajednice i donatora. Zato alati kao što su neprofitne RS mogu da vam pomognu da uspostavite poverenje i da pokažete da ste vi organizacija vredna podrške. A za više informacija i tutoriala o korišćenju digitalnih tehnologija za neprofitni sektor, zapratite Catalyst Balkans na društvenim mrežama.